Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly musulmonlar, qandaysizlar, amansizlarmi? Yetib ko'rishlar barsizlarmi? Tak, tug'anlar bugun 12 fevral bo'lib qolibdir. 2022-yil Moskvada bugun kun biroz sovuq, chemkechega qaraganda. Tak, tug'anlar soat 1dan 7 minut o'tdi. Men bugun obeddan keyin ishga chiqib chatam. Kichkina ishlarimni narjaq berjaq surib qolib ish qilgan jo'qman. Bugun tug'anlar subota soat 2-3gacha ishlasa bo'ladi. Ertaga воскресенье тоже после обеда chiqsa bo'ladi. Потому что до обеда смысл жоqda, zakaz jo'q bo'lib qoladi. O'shondan anda emesi ishni boshladik tug'anlar. Videoni oxirigacha ko'ringizlar. Unutib qolaylikda, podpiska bo'lmaganlar podpiska bosib, podpiska bo'lib, video yoqsa like, yoqmasa dislike smelo bosaverginglar. Hech nega bo'lmaydi. Nimasi ketdik bismillah. Так, saat ровно 2dan 2 minut o'tdi. Men ishga 1da chiqqanman. Где-то bir yarım saat o'tirib bir zakaz oldim da, короче. Birinchi zakaz 25 minutda 500 rubl, 502 rubl. Bana bir dolgu поездка berdi. İkinci zakaz. Думаю, нормальный заказ будет, inşallah. Neyse kettik. İkinci zakaz 57 minutda жүрдük. Так. 1068 rubl oldu. 1 saatlik yol. Bizim maski пропустить. Saat 3'ten 6 minut öttü. Tak, tug'anlar saat 5'ten 8 minut öttü. Men 3 zakaz kıldım. 3 zakazım 1744 rubl bolgan boydan men iştebey turamında. Потому что он көрүп var mı? Датчикте. То есть эшиктин датчиги. Ешік жауылық еле тұрады, бирок оны өшпөй жатады. Кечине жүрсөм эле титилдеп үн чыгып кетип жатат. Шуну оңдой албай, пока ишти токтотуп турамын да ушул жерлечи. Так, saat 7:30 болду. Мен 5-чи заказды кылдым окшойт. Просто мен баягы эшигим жабылбай калып, мына жак бери жак жүрүп иштебей калдым да. Так, о, как раз 5-чи заказды бүтүрөт экен. Так, 5 заказ кылыптырмын. 5 заказым 2,5 миң почти болуптур. Жок дегенде дагы 2,5 миң иште 5 миң кылып коюшум керек бүгүн. Бүгүн кичине ушундай проблема болуп калды башына. 10-чы заказ 9-дан 40 минут өттү. 34 минутта 873 rubl. Без маски. Bana bir zakaz berip koydu. Так, saat 10'dan 22 minut öttü. 12-ci zakazdı bütürdüm. 317 rublge. Hazır emi bir Döparaz degen bir dostum var. Taksiz. Oşol çay çolaylanan ders işteyiz deydi. 12-ci zakazı bütürdüm. Saat 10'dan 23 minut öttü. Onda 4367 rubl işlettirmen. Dağı 2000 rubl işleşim gerek yani. İnşallah buyursa. Az çaylı çoğalıp ders işti kılavuz. O pasajir 50 rubl çayı kaldırdı. Жақшы. Çaylı içip çıktık bana buyursa. Saat 11'den 50 minut öttü. Bana Мытышыдан, короче, Красногорск тарапка долгий поездка берди да. С остановкой, короче. Примерно миңди жогорусу болот да. Ошо заказды кылсам анан бүттү иншалла. Ошо менен отбой. Ушул заказды алдым. 13-чі заказ бул. Красногорскиге бир остановка болот экен. Анан кийин мо Дедовск. Каякта экен бу, новая улица дейт. Посмотрим. Охо. 55 километр болот экен да. Красногорскке таштап дальше кетет экенбиз да. Интересно, окшош канча болду экен. Так, короче, туугандар, мен алган заказды, Мытышыдан алган заказды алып келип таштадым. 59 минутта жетип келдик. Просто клиент өзү дагы таксист экен, бизнес класста иштейт экен. Анан окуп атыптыр, баягы программист, информатикалык мен окуп атып, баягы айтишник, короче. Өзүнүн историясын айтып берип, почти 15-16 минутта сүйлөшүп отуруп калдык. Оплата 2341 rubl болду да, суммасычы. Жаман эмес, жакшы. Ошого
кичине сүйлөшүп отуруп калдык. Так, мен алып келген заказ мына заказ болчу 2341, одан 582 рубль комиссия алды. Бирок жакшы. Анан мен домойду койдум. Домойду койсом эле ушул жерден эле заказ берди. Бирок оплата наличными деп турат да. Бул мындай заказдарга гарантия жок да, чыгабы, чыкпайбы, чыкса да акчасын төлөйбү. Саат уже 1-ден 20 мүнөт өттү. Азыр 36 секунд калды. Өтсө чаламын. Чыкса чыкты, чыкпаса жок. Так, туугандар, саат 2-ден 21 мүнөт өттү. Бүгүн билбейм, бардыгы баягы ичине дарттары топтолуп калган адамдар топтолуп калган беле. Одан алдыңкы заказ дагы ошондой болчу. Почти 15-20 мүнөт мени кармап отурган эле. Бул еврей экен. Семьясыны бир жамандайбы, бир жакшылайбы. Короче, жыйынтыкты айтып коеюн. 12ге чейин 6175, 12ден кийин 6350, ошондо так 7175, так, короче 7,5 миң иштеп турмун. Акыркы заказ наличный менен болду. Все, онда эмесе туугандар, мен үйгө кеттим, саат 2 болду. Эртең дагы бир 11-12лерде чыгамын ишке.